Na tuna many other sponsors bakwenda ku develop school eno into a center of excellence in technical training. Baba bali alito barabara gereto kuroda kigerio. Sisi kama wanafunzi ambao wako nje, serikali na watenda haki ambao wanasaidia machuo shule kusoma na kufunzu katika masomo, watuingilia kati, wasaidie kini ikuwe ni shule kuu ambao tutafurahia, ndio tamu ambao inakuja ndio tuweze kuingia shule. Tuliitishwa 5,000. Kuna wenye walipata kama mimi na kuna wenye wakupata. We were so many. We were like over 400. Shule ilikuwa imeanza kukua. So wenye walipata tukarudi shule. Wengine ikabidi hawana. Si unajua wazazi wengine hawajiwezi. Kumagetiga mungeke maranke ripotera Meru TV ritoka mbetandagara. Waigona. Ibwa sana mwandiki wetu wa Nteto Ndagara Waiguna ntubaribote na njira inkinyaniru. Na tuta na mbere na Nteto cietu akari na turi bakangeta weta kimbera ni basi umiritu kadha mubunge wonda ni kili nonto wa kubadondekera barabara ya kuma kimbera weta kuatana na Isiolo. Amwana bonde bakwenda barabara wikirwa lami. Mwandiki wetu wa Nteto Murithi Waba no ina ripoti. Akarina turi bantura ya kangeta ni balaba tumagira barabara yumete kimbera ire kurukaniti mwakegeta njire Isiolo nibo merite na gukumia na gukatha mubunge wa Rutereru ule ikijandani kirino ntuba kubathondekera barabara eje ire abaku ikethirwa ina utethio bunene rire abakethirwa barabara eje ikilikiria kumenya barabara ye atutethie muno ntuke ya kwena mekawata nere elitinara maredia raitikara na askari bare kinya antu bakono watibo ngombe bena mananjire na bakinyira haraka nune bomwe bonge ni mantu yonto ya kinya weta kulema leato kwena makulema ni distance ndaya na mundu atakumba kwena mauru lakini yena kabikiriki ya kaka kedo kone tonjire njia kamukinyede na kalitangochi yake na choka ntodi yon kuona ya motedi ya manene yara ya mbako kedo ya tutedi baate tule antu ba centero nini yembe centero kiaria baugite kanyumene au barabara ye ni rathukangi muno lakini tha ici barabara ye ni kubwana ni kurungama ore bakuga atimo kandarasi urore kuna kuthondeka barabara eji na njara ale agutumira akari na turi banturene eji nikenda bakomba kuigwatira gantu kumanya na kuthondeka kwa barabara eji Undi muritingo wa barabara wetu tukwenja barabara kuthometheneana kurera neo family yakwa abando tukaendelea twaita mbere na nyati ninkana kwini nyabangi na bangi twina bangi nao na nyabo no belese twe kumwakimbira mwanga kwina ma Isiolo barabara kwenda kueleza antu betu begembe central mamenye barabara mbere buru phase 1 kubwithwa na phase 1 eri 6 kilometers kumalamine wakimbira mwankara uraka baune. Number 2 barabara yetu kibao ki ara na kibao kira kiriwa ni labor based rehabilitation program kumaanisha antuba anture babweri kuewa mbesa bakaritangwe na bakona mbesa nonto program we inya machine no irite ne karita na kiumeke mona magabi bela story ke thiate ikathira lakini mbesa ile itengi si atengero mbesa kenda kutweka ngo ile ikombe kana kuritwa ni muntu yonto kwenja na untere kwenja benchi iritwe na njara kenda antu betu bakangeta bona mbesa alafu ngo ile na si kwenda mashini na sigaritwa nambi na mashini yonto for example itara turamaram utira muntu amenya turamaram lera ya moram yo atuo kinyangwa muntu atemenya kinyanga moram iwingwe mashini karita lakini kwa mheshimiwa wetu wegembe central nguire ikombe kana kuritwa ni njara iritwe nambi na njara na ni itwa na njara ni tuonete antu abengi betu ibatethekete ibaritana school fees na nyantu ibonete mbia anturene barabara ebwe the standard maraming
barabara hii lazima mbere injwe ebwethirwe drainage kume egembe central yetu egembe central balembiro baba atwire kwa mberene utira barabara ebwethirwe drainage na hii ebwethirwa na ikiro nyakarabati na ibo kuone nyotha ino ikwenjwa mwena bu ni buritie ndanikiri atigire barabara ije ikuthondekwo bwega uria itumba kuthukanga kairi nyuma yegitari kai kile antu bawe batikuya kulwelia ngwire kurito kwa makinifu tikuya ku antu kethe contractor ya wangu ya kwa twekare ya ka dia kulwelia ni nurantu bari urangwiri ti lakini utererwa thirikari to kuyo confirm boya kithangwine kurito boya tunanga tukawatu ba time wora ntuko siweta murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigoni ya Igembe Kangeta na Kenya ni bori tukuthiria maamba baribongwa ntwawita kotini nikenda kunisia ngarama na kinyota kanya kirikoti boni kumani na mutitikano na kuingia kwa maamba kirikoti miadi ya ritu ni Duncan Mutuma urani mutaalamu wa kuatithania mwingi ukilokera kwaraniria mwandiki wetu wa Nteto Mutugio Kiambi na kulikithia ni kumana na mutindikano kaingi jukujairwa kotini kumana na wingi bwa magamba na kinya magamba kujukia kagita gakaraja kuthira untu butumite Duncan Mutuma mutaalamu wa kuatithania mwingi kurukira kwaraniria aikinyaja kaunti ya Meru kuritana mwingi kururia gutumira njira iji kuthiria nkucanio mediation ithetha ya case ile itethera cina criminal case ki civil cases shondira wiwa ishitwa civil cases cia miunda cases cia nja cases cia biashara kizia tumba kwaraniria itikethwe na criminal case manda wamba bwa inya kuringana na Mutuma njira ije kwaraniria jokagia kagita gantu ku 60 ake mugaro na koti ya magamba jokagia miaka na miaka itutumaira ngarama inyingi kwethira gutekio muntu etagwa kagita ga kwaraniria kwethira njira ije ni athurine katiba na kaingi ataalamu babare agwa ne koti endete antu biombe baraba kugwatithanwa mbere mediation tuga kinaishonko cost effective igambarira ritejukaia ipirijaga besha muno no ntu kethro ti every gitaro ogetwa kotini no tumera besha cia transport no tumera besha cia kurungamira mantu mengi na case wengo tiriraja uyu wetwa koti wetwa mediation utiri utikioreaga ikiona ndikethro ikojuka kitaga kai na ikachukia mbesha cia kwitethwo nyingi ndo gatumira na uthiraniria uti ucoka kaire kotini. Mediation inachukua muda kidogo na pia ina preserve dignity. Watu wanatoka hapo wakiwa wamefurahi, wakiwa mambo yao hayajawanikwa hadharani. Ukiwa mediation tunasema ni confidential na pia ni voluntary. Kesi ira ciothe ci kotini gwicio cibwitibwiri kwetha ci kotini igacwirwa antu bakwaraniria na bangi kenda bomba kuthia kesi yu kuna ribobo Mutuma na atajanite gutonya na wakingo igategateka gwatithania baba na lawyers na ngorokie thira kiwa gute muntu atiomba kuthomera mendieta mono lawyers arimu na kinyathi njiri mediation na lawyers igento kimwe no ntu lawyer either a represented a client kwa kinya mediation lawyer no ichaka kidata akera client wethi tukureta mediation na jaja ijubu kwariria lawyer na ndi ka representaga client ba kwaragia kagita ka moritani janto bare na weru ba kuthomera onto bobo are Paul Mwirigi uria wikiri thumbe ja CPM agwetete bate mathomo jaja ankuria aritani bonde barabatura kenyeji pastors bonde barabatura kenyeji endi wega bonde barabatura kenyeji batonyere kithomo kiki gia mediation nikenda bagwatithania nja cietu ngugi cietu barabonde bena magamba baigwe bena kanya ya kwithirwo bena Pedro bena kanye gwitiro ngugi na bathiria magamba na kagita gakai
katina maugurija manene nundu ngugiji gitu atibobareaga ithirikari gabarira unindu moro benefitite kuma kire training eji na inkarite kinyande gurukotine kudikira ura mediation itaga na ndona eri kosi gutire igintu gigutedia antu mono na ndaromba thirikari ikirire mantu ja sana Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Ibo ya Mutugi wa Kiambi akariba ikana wandi ya Thangatha nibagunikite na kithima kia Rũĩ kuma kiri mubunge wa icio mbunge kia Tigania East Mpuru wa Mburi bakiaria ni bakathite mheshimiwa Mpuru wa Mburi na kuwa kithima kia baguna bunene. Ba sekondari barataga Rũĩ na mitungi na wananchi barata utarwe na mitungi na kwa unande mwankatha aye tukuwirirwa ngugira mheshimiwa Mpuru aritete ndene ya Tigania constituency kana Thangatha Ward kana kunate sub location ni onto ni autethia antu bakunate na gikana kwa njumura a secondary ya gikana na nchokerie mheshimiwa uraba watanete na Mpuru nkatho Samuel Ruto nontu wa kwa Mpuru support na baithire bawatanirite nwe itikumakania bina ngugira tukwenda kuruterwa ituruterwe ngwe na inya nikenda 2027 turinga kura itecha kuganiria. And I think for the community it's very important to realize it's been many years that they are trying to draw water from Thangatha to here. Now this school is a public infrastructure project and it is not had water for a long time. And then there are neighboring places where there's a lot of farming. I'm also one of the people who have land here. But you can't support rain-fed agriculture without water because most times water fails. So I think on behalf of other people who are benefiting from this project, I'll say thank you to Mheshimiwa Mpuru. This is a very good project. It's in a public school. Villagers can access it. Even those who can't pipe the water, they'll get water from here. Nimeshukuru sana Mheshimiwa Mpuru wa Mburi no turetera maendeleo anturetu yekana primary school rwiro rukuyana njire nkwiro atukutethia sana nuntu bwana betu baratura wita muru onaranya ku waste time now wita Thangatha 1 kilometer na maoro wita kuria Rũĩ lakini njire nkwe tunakushukuru sana itu kuchokeria nkatho sana mheshimiwa wetu nuntu bakwirutaniria ututethia njire nkwe uturetera Rũĩ yao na njire ngeneo igucokia nkatho sana nyane antu betura ri into bibiare kikwe yao ibiethere biena ukaria bure iguru tukareterwo maendeleo na tutu ya kuthukia kana kuya ya tusola and into ya bio ona kapitene to mindene nturi ba sekondari barataga Rũĩ na mitungi na kariba mukunguru iri rwarera Mburi ni bakuthethanikira bakuwa Rũĩ rwa Kathita rutikunyaswo bura kwagirite bugwete muna kwithira itangike Rũĩ rũu kiri nturene heu Rũĩ rũu rwetantere ingi na batina Rũĩ akariba barua kunia kwa Rũĩ nikutumite bakarimu witithe na mbere ngwicio cia ntuku kwa ntuku nende ni bakure thirikari ya county kutonyera na kutira ni bakuona Rũĩ mandiki wetu wantetwo mwendo wa Laiboni na wikira kirore akariba mukungu nereri wandine aruire rwarera gicigo mbunge kia Mburi ni bachumirite kuonania kuria kwanirwa kuona ntubo wa cia Rũĩ gitumi bakuetangiria Rũĩ rwa Kathita kirio wawende batiomba okunda Rũĩ rwa Mburu na arua nande rugire mbizira ndethere tangi kiki ujuri Rũĩ na kwa antu banyunya baruire na batutu ya turia aca utiruzi tunyunya ande ora mbizira mea untoro taira mite kwa zi me ande temikandania na ntoro taira Rũĩ o kilomita 1 na mitungi na ende ko janda ndethera Rũĩ rwigitangire kinarua ndauga nkarukunda inya mbikaikira mite kwa aca ucio itige kuma nuze ndekira mite kwa Rũĩ yao na ndi chamani o Rũĩ ruru na babejania na akuru bawe ai beja bajukia pipe na bakenda migita ngana ndi ndona kaba inya mbuge mbu antu beje tumenye ora twanyo Rũĩ ruru narua iu ni othine era yuka yaja ucu na bando tu solution era umire kumenya ora Rũĩ twanywa na batu Rũĩ twaretero ruaje ngavana kawira Mwangasa na thaa ici antu bara bakunywa Rũĩ ibaruire o kilomita 3 lakini batu tuingo tule aja ucu nturene uti muntu inyomo kubati gukuiria gitangi giketi ukeja kuonero gitangi ne kieza thina kintu kia mbere ntura yetu twina thina Rũĩ serious na ugategera batu ije ni uja ugutewa alafu kwethera tongira batu guthurirwa bongwa
na nto muntu ejete na interest chiawe wethithe gento na kimenyano no nto tumba gwita roja aja ujo roita kilomita ijere kuma no te muntu katikati ka gonywete oje roro mbio rogetwa kathita ni ntaruona tutura twerereta na mitungi ene rera kitangi gya kiro gya kawira togwa twatetheka mbati roje roro etethia bamwe tutetheka tuciregeretwo ni tangi kiu tukaurura na mitungi tugeta guta na baba ebo gaitibo ibakuunika roje ru so isangamoto ni nyante kwera nonto manto yo imanto akurigaria na kire mathina kathomba yaraba kulugera nonto bo waciarwo nturene ye angege kwa kwazi twerigirita batu sana babethe uti muntu utithirwa na ruzi rwawe kethiro imukandania wenda kwanda kethiro imubokando no ntu tutakera ruzi rwawe tukona thai maicha comio no tingugi twina cio ukeja kwamua guciandika wina ruzi ja thai ukagwa kawande mukandania utithiria miaka 5 ta uturona gintu gya kuthomithia mwana batu ruji rura twerigite rututhithiria ntura ici iruchinjia jaba mambeto mono ntura ici ukeja orukiri utirega kuona ekuru 50 baumirite guta ruji na mitungi na mugongo koito ije batu ruji rura eja ujo bamambeto atisti banogoka na batithira bene gitarire mu nyanja ciao ugetha mweko uri munyere muikuruga njewe kenda eta guchwa ruji thinere ikutuma twetabura mantu na ruji batu tukona ruji twatetheka muno tukanoka kwaira mitungi na so twaromba muno MCA wetu kithinji saindire mukunguru teruri akombo tutethia akombo turombe andu no tukaenjura maiga jau tukomba wikira miberesi na riromba rionekere thirikari ya kaunti ya Meru ukumila notiela ni bakuona ruero ya karibarabange ikwithirwo kwina mutongeria umite akua ruzi rwaja no kumenya imbi antu bakwenda lakini totariro mutongeria ruire totariro mutongeria ribui na mutongeria tutwa utirore akinya bamenya kuyana benture neze bena thina eruzi lakini kugethirwo imuntu ure aja ucio na imuntu yang mto young generation na kwerwa mwana ora na gwitia ruzi atirore reka ruzi ruru ura kiumia kimwe mutejo wawe zo majo arandite ruzi ruru tukona rukeya kuonekana kana rukabanga nura rubaterie bado to agency na to indu kembethi mtu amba kwethirenya ena ka self employment kana nto twina iranja kira kiu gigakuretera nyangiri 3 o kiumia ingwete kimaisha ja o chinja maisha so nyito koromanya thirikari ya kaunti tutethie na ndosa yumbe twinjirenya muberesi tumba wikira ruji ru tunde tutumba kunywa ruji ru kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni na riboti ya mwende wala iboni ni etukira katanta kirinteto sietu kada cia mwanya kiribara bonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ithira wina kaita kakea mbita watiri babu.